Makanya kau meli oto baru ni tau iko malada ina poji oto na nabita na suro jolo pu ima mak barasanjo koto na napa na pake nasangi bacangi jo salawat nabita rampe-rampe jo nabita kilala ngoto he ajak kami pake oto na de padampure rampe nabita de to masalawa nasang makadala bipoji oto na nabita iya na rompai mak barasanji lete bola baru makoto aja mau nerima bani bola mu jolo ko demo barasanji bahkan tau matot tariolo ya ko mak geremanui na palena nanre na bak bali man na ko jepu imanu na de panapura na baca imangi magai mi tau ina reko andre na de na pure baca salawa na sabari na de na baraka nanre bija-bijan itu kecintaannya orang dulu. Iya na okui romala dasar melo ino galunge mapa barasanji jolo melo imam pobine mak baca dongi untuk membacakan doa keselamatan tita toni gare mak galut tawe dena mega racun na pake dena mega comok na pake tapi madeceng madising tanan-tanan iya makoko ang kamana ni rupa na racunge ang kamana ni rupa na pupue magi na madari masalah karena doa yang hilang. Kita lebih masuk ke ilmiahnya. Makanya kau ke penyuluh pertanian sesekali ajarkan masyarakat untuk berdoa.